Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya ya, Kang Odo. Ini mau makan nih, tuh Korea tuh. Guys, makan mantap. Langsung diturunin aja ya, boy. Mantap ya namanya mah. Sok buru-buru ah. Norong. Langsung aja. Lapar, lapar. Mantap. Saya nasiapkan ah, guys. Tuh. Haus. Aduh. Boy, kumaha itu macam mantap ieu nya. Gaskeun ah. Mantap. Nah, kebut guys. Sebelum makan teh kita teh harus baca doa dulu kita guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan keberkahan kita ada benar amin. Ah guys. Yo guys, tarwang nu jarauh, nu deukeut. Sok. Ngarariung. Mariung mengkulum bapak karanyok. Aduh, dicobaan lah jadi enak guys. Tuh. Aku hiu kan, pokoknya kudu minuman heula. Mantap. Bandung, aduh. Asalak guys. Asalak guys. Tuh. Tuh, poe kecepatan rada dikit lah tadi guys. Nah. Rada ganteng-ganteng gitu. Mantap. Sayur guys. Mantap. Mantap kan? Mantap. Mantap.
ada kacang-kacangan, ada perjengkolan, perterongan, pokoknya mantap. Cobain ini cabai rawit guys, kayaknya mah badak nih, apa harus cobain ya. Siap. Wow, mantap banget guys. Mantap guys, masih numpuk guys. Kalau ada burung guys. Tolong ya. Mantap guys. Mantap guys.
Gas. Muncrat. Batuk gas. Muncrat. Malehoy gas. Oh. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah, paparenan kenikmatan tuang teh nya. Aya nama tuangna tos tuh kantun daunna hungkul. Cuma dia bade pamit heula nya ka sadayana subscribe-na nya, padaya sadayana kampung di kota Belitung. Dadah.